kuruga yarangirira kugira ngo yatandika gukora canal, yataha kutimba canal esre Ben Gurion canal. Canal egi neija n'umuhatwa kanchete nko muhatwa yari natureba umuhatwa ogu bebine twetwire umuhatwa gumwe oguriyo muri Egypt hanuya egi ni Red Sea yona okwo kwija then haba Suez Canal ko kaho muri aho muri shahidi za Egypt Red Sea ke kwija hatahamu Suez Canal. Suez Canal no muhatwa gube guruho guconnectinga Red Sea o Mediterranean Sea kuneruguru ako yamaguzi byone bemberwa muri Baharabu bija Bretwoku berga o Gulf of Eden mpa mapa inarao Red Sea niebe ne connectinga omukugenda mpa yo mapa inara. Good, thank you so much. Hati mwenu ejiniyo plan yo mahatwa gwa Israel ogwo kwenda kutimba abo kugira ngo ebyamaguzi bintu byija bene birabahansi omu Gulf of Aden bigenda bara Babel al-Mandeb Strait arajibutaho bicrossinga bigumiza muri Red Sea then hati biraba kuri wa Egypt omu Suez Canal kugira ngo bigende mu Europe ni ngo muhato gubebine ngo gubene gutwara Egypt bene kora busente bwingi munonga hakwa buri mwaka bene tasya billions mwenda na millions magana za dola 9.4 billion dollars ebene funaho awa taxes za mukurabyo mwene Israel yagenda yagira etbito ogubira abahansi bakaraba muri Egypt itunga Israel kutoka kugira ngo hati tutkwenda kuraba hansi muri Red Sea kwetorora Babel Mandeb Strait then tukaraba mu Suez Canal kutoka kuteka mu hato gwitu babajetinga bagira ngo sente za kumara hebyona ni billions za dola 5.5 ogwo muhatwa kugweta Ben Gurion Canal ngo kwa ngutwara kilometers urwe 293 hakwa gwahwire kurabya y'amaguzi Israel nereba ngo buri mwaka neko nefuna mu billions mukaga konka hata buziba yiburi iyo takabumanyire ntaka kugerira obuziba yibukwijira ezeshonga nyenderi joba ozchenge omanya benchi Israel itakwenda kurwa muri Gaza. International communities nobuza gamba zita Israel terarwa muri Gaza ahabwenki tekwenda kureka Gaza kugira ngo egireke yonka okuyazize munenda kugitera egiyeho yehine cyabene bara amakuru ago kwatara Suez ka are amuhatwogu ogwa Israel ogwo kwenda kutekaho ngaga has resurfaced. At present, Egypt's Suez Canal remains one of the most important waterways in the world, as 10% of the world's cargo ships sail through this strategic route between the eastern Mediterranean and the Red Sea, connecting Europe and Asia. The emergence of a new canal parallel to the Suez Canal could reshape the balance of power in the region and have a profound impact on global trade. It is within this context that Israel's plans to build a new canal to rival the Suez Canal has come to light. Well, it just so happens that Gaza is in the middle of the proposed path for the major second canal in the region. Could this be the underlying reason for the ongoing conflict or trade, like the one seen during the Suez Canal blockage in 2021, when a cargo ship got stuck and caused the biggest traffic jam? Unlike the Suez Canal, the Ben Gurion Canal can handle ships going in both directions. This will be achieved by the creation of two canals. Unlike the Suez Canal, which is along the sandy shores, the Israeli canal will have rocky walls, which means that it scarcely requires maintenance. The canal is about 50 meters in depth and about 200 meters in width. They will be 10 meters deeper than the Suez Canal.
A ship with a length of 300 meters and a width of 110 meters, which is the largest size of ships in the world, will be able to pass through the canal. Sky Express Show. Omwaka gwa 2021 omu Suez Canal emeri yabenerete ebintu kubitwara mu Buraya ekagenda yakwatiramu yaja kiyamaze kwatamu yahakinga kwa keri emeri mpango munonga omuhato kiyamaze kushagamu yakora jamu akuba ekatekigaruka mu misho ekatekigaruka nyuma Suez Canal yafunda bakarayemo emeri mpango munonga amato gona na nemere zona izabenzitwara by'amaguzi kuruga mu Red Sea kuraba mu Suez Canal kugenda mu Buraya kagatine ho kuraba mwene bareta ho jam kuba resero jam Israel okuyatuye ine plan yayo yo kujangu eteke mhatweji owayo naye base kufunda makasente yarete kitenso yirukanga yazo muri India India mwamanya ahabwenki teka ho go muhatwa mukagumana muraba witu twatiriho Ben Gurion Canal ncha kwanchi kweri akwantu wenda gukore mahango kukira Red Sea ejeji Suez Canal okwo kwingana ito kwitu nutwenda gube meters 200 ombuhango kandi gube na meters 50 ahansi omburingo ntwenda gukira hari Suez Canal ko kwingana mwera ngo hatitwe ntwenda kutuma emere mpango munsi yona okwe kwingana tubene ubwo obwire ningasho mwanya ogutwakora mu kanareji kandi kindi nutwenda tutekeho emihatwe ebiri gwegurugumwe konkara emihatwe ebiri gumwe gukutwara emereza benzi twara zibezera bo muhatwo ezabene zigaruka zukuruga baraya zugaruka mu Rubaharabu nazo zirabo muhatwo yade ngwagurugumwe konka gura distance guri separated barahamu kujangu ejino ya kujangu hino kuyaba mu akazore kuyafuna makazore tera cinjira gande mato gokuga kuri kugenda gokakagumizamo hati kubagire kureba producer mpaku mere eyo mpaku map eyo ya park mpaku mere ya canal mpaku mere eyo very good aya natureba Sky TV ni nyanto obuziba ibure numbureba ogwo muhatwa plan ya Israel no kugutema bukarwa mu Red Sea ahansi gukija ukaza kujoininga omu Dead Sea then gukaheta gukagendera kimwe mpaka o Mediterranean Sea ko kato buzubu ebuza kwizira Gaza kigaruke mu Gaza nyonga bajanti geopolitics omu zone nyingi munonga hatitwe turukunuya batusubira misho ndumanto reba Israeli yatera Gaza aho kugira ngo bero musharuje byo kwikumimwa ko guhuyire abahekera ba Gaza aba Hamas bakabatera omuganda gamba watya kuba kwa ba planning move kugira ngo bagitere escalating tensions bafune ibaza kugira ngo batere Gaza bagiyeho nkatu no shanga nkabahekera nka Israel in my own analysis nkatu no shanga ka Israel kakora kabadi yayirumba yetera nabahekera batwara credit Israel kugira ngo etere Gaza nicyo nkibo ako batokosa kungira ngo omahatwa ogoto ino planning eje myaka yona kuza kushanga Gaza njiji yoyena tureba Sky TV ejona na Gaza ejeji kuruga mpaka kwetorora omukareda ejeji nesharo ya Israel akarede ko kureba hati yero akariyo muja chenju nugwo mahatwa ogwabene kugenda gukuraba omurgaza hati basangire kugira ngo ogwo mahatwa gwitu oguza kumara billions 5 eyi kukugwera mu Mediterranean Sea no muri Gaza
Gaza neza kuba ine emigisha mingi munonga yo kusharaho mwarogu ekatucumbagiza mbwenu twere tuta babaza bareta divisions amagezi bayitanatansamu kutwakutaho umuhanda gukija gukarebe nyuma ya Gaza gukaza Mediterranean Sea hati geopolitics anize kwizira omwihanga ryitu yari natureba Sky TV mbaza kuntu batsiruwaza bagira ngo ito bahekera bagaza to kubatera kugira ngo bakatera hati ekigenderwa ogoma hatwo tukabasa kuza Mediterranean Sea kandi bakasa gukora Gaza ekagomera Gaza inabahekera baba hamasa kandi omuhatwo kutakora mu Gaza kugenda mpaka ahamwara ninjye no bireba hat Israel kebenete rabahita baba Hamas India gurukayo ete bakozere kubi za Germany zigurukayo ngo bakozere kubi za Iraq zigurukayo ngo bakozere kubi no jango bona twakwenda kugira ngo bagume betorore kunuya omuri Suez Canal mbaba taxinga sente nyingi munonga Suez Canal niye funzire kugenda kukika Mediterranean Sea hati ogoma hatwa nibaguhagira bingi munonga eki nishiture kankai ogwo kureba Israel nejango toro twenda kurumariraho konka eronjingire kora ogoma hatwa ogwa Ben Gurion Canal kurgo mu Red Sea mpaka Mediterranean Sea haweje guronjingire eri kumanya ngukure kuhenderera no guhenderera mu Gaza abahitero Hamas nihibari mweno jango kikiriza kugira ngo ereke Gaza erekitire Gaza obwetwaze egomene giteganisara mwaro ninga plan be batire kugira ngo ntibararabe mbakwikiza kugira ngo bateka financial aid ndijo baba financing baze kweta makona barabe kuri ubwo mahatwa bago budgetingire korwaho ba engineers nabo baremba ko babona emtoro 13 kana bona bakuyo munsi yona tujya bakorwa mu Israel honka abakugu ba engineers naba electricians nakibona bona baremba kora bakwambingana emtoro 13 kandi no bahereza bebajibarire myaka 5 batanka mu 20 abarnena mpaka 2029 nkama 13 guveno gutanka no gukora tekeza kwasa kwikiriza kugira ngo eferwe billions mukaga de Gaza semaine Gaza nazo ziha ize kubera yawo ni nyantati geopolitics mwazireba amoni wa mitoma ijo kambuza ahabwenki ensizona zire mu rugambira Israel kuremesa Gaza hat Gaza yo Israel kutera Gaza Israel kigenderwa cyayo no kugira ngo itere Gaza gifunze efuno muhanda gukurabye ho muhatwogo ugwabengo gihereza $billion mukaga buri mwaka kandi ko byabe maguzi kandi nayo yonka neyafuna easy access kugira ngo from the Red Sea itarabe mu Suez Canal twara muri Europe nyantu wancenga yo na tureba ejo mbageta geopolitics hatito bate disorientinga tutekateko kundi tumanturebera abahekera abarumba aha eyo mushesire America igenzere yatera